Assalamu alaikum mwangalizi watukufu wa televizion ya Taifa, rehema na amani juu ya hanyu. Kabla rejandi sa taarifa habari ngarujenda na udhukuru banvi za heze madai ya ipanga imazama ya mpira wa mdu hadaraja ya handani ngwa jo urejei haro mwezi wanza ya mfumtanu yenu banda zentabuho za kazazil haniha mazama bali na mbali ya jadidishi wa maarifa uhusu ye mabwade ya rema uyensi mkonti watanyarishi wane wizara ya hesuiha hauwazi manele kungumanyo la dunia la hesuiha OMS. Ejanibu ya siasa pasoko itanyarisha ya mfumneinu majadiliano ya kitangazaji ya madhumuni wakanhuenda waonese ya ukangwa jorenga fumvu haruma imahadisi ya Taifa ili utangaze fikira za haubaishe ngwa ukinyume ne enzi ya rais wa daula Azali Asumani na ongwa parao zijanibu kinyume zitange ze fikira za hao ili ubasa uwa intine maendeleo ya hensi na rudunge ze fikira za hao riwasili daraja wambambandano fikra wanasiasa rifikiri si mapasoko ikao rijihundu haremaye ekla ya opose Azali ikao nde ulo chef de l'etat basa riwasili daraja ufikiri namna ya ulo mopose na udo hamba izaladhi muzifanyiwa ensi tangamie zenugo kazi tinyangu shaya rais wa daula hahabili mkonti wa mahadisi waho wana wa Komoro mkonti kao ze parti politiki wahutaji wao ikangwa ono maslaha societe civili ndo mwana kambwa izo zitongeza si parti pasoko rejusashe hitwa leo rijebanu rijeri mwambieni ukaroma lahoni hatu romirani hatu romijini remabavu rezisiwa ransi nansi ikawandu wajundu harema tabu jazinu wandu rejei harema mkonsi wa mahadisi vaturi ankulia le suala lahe dialogu rijionesa ukanga si tayari wakati wala dhimwe dialogu uja ngela dhimu rendera kensi rihadisi ritoweze fikra za hatu ritanganyenezi juu tolwa no wananyasi waduka yabo no ili rihundenzia ijuka sawabu ya Komoro ya leo na mau ye wizara ya hesuiha hamshirikiano nele kungumanyo la dunia la hesuiha OMS litanyarisha mkonti wakabadiliana maarifa uhusu omwano ne mabwade ya remao yentie makatiano warenga fumvu wajadidishi wa maarifa ili washinde wakingieze hazi wajoni kiwazo haruma mabavu ya hao ande au Ayuba Abdalla na Ibrahimu Mkababu banda nzuani na mwali kiasi ya mazama shenda ya miji ya helisi walangazija wahunda na nebahati ya wenjezi za maarifa misomo ikao ya makusudi ya hayo do uruhusu miji ishinde ijipangie maazimio ya hayo ili ubarikisha ounono zinorongo za numeni randisao mkataba wa numeni OMS wajukofanya doni mazama aba hainue nivorili yonga wa formeo ili washinde wafanyazi ndowe nasi umwaujao ili washinde wakina namna njema ya ufanyaze projet rangudo mwazi wizili na 22 ujao haina isiwa ngabujo utungula barnamaji nraru ili uziharamia harma muda wa miezi 6 heni association ya bungwa juja na projet ngarjuja rangaleze projet wajuzi beha rirengeze nraru zijoka njema izo dizo OMS bazimane wizara wajuzi akompanye ili zifanyishie harma muda wa miezi 6 hau harma mwa pour le moment ya voyo de ngarjamba de bismillah de projet pilote rujuri yandisa na 2022 hemi kataba numeni OMS wanzo dukani wazimane makungumanyo ya maranya yani de mazama ye madhamana wa he OMS kungumanyo la he jumuiya ya madaula lishuhulia naono unono wafurahi ne azma yenu ya kuelimisha ye maranya holiho ngewanikao ye fursa ya hujua wasaidilwa ne makungumanyo mandwaji
Ye konsulia ya Tanzania husuni mwa Komor hajuliza watangazaji ya ukangu jitanyarisho ujobu wa boneso la biashara hunumoroni kao ngalijo urenge wa funvu na janibu zinji le boneso linu ngalinji yao haruma sherehi ya hemaha mengo mirandaru ya hohuru wa hiensi ya Tanzania na uongwa juhenda na ufanya haziwa dzima nele jumba la biashara na wajau ye serikali ya helesi wa Langazija. Madain rajina ya taarifa habari libakia la vili la henyora libiri haruma ORTC ye mfumraru inu hazinu ye maranya wajitamka uhusu ye mashindano ya vimisa maarifa wanazijana wala haruma ye masiwa yumane uhusu ye majimbo na ridungeze fikra zao. Iwandu wakauheza wakaujua swafi wakaujua surtout la moto mtiti wala hani impressionné swafi parce que haoni sa courage émission yi kanjema parce que wapiti pia ze île genre waringeni mayoti watsanganya ya vor kaona ye difference kaona après wa hindrini wa shindi wa ritia courage sisi. Mimi nafikiri nitodamba saison 2 ngejokwenda ya Hey Cup c'est-à-dire nje haruma fazi yokana wanrua du rema live direct hamade ze final ngono wanrua ke waki acro direct kao kabati ndongo za hindrini za montage. Si du vois halisi holiho ema chanteur wakaya sava wakauhezando yo fikira mufid ho mtanganyiho wa he zisiwazo zine wadzima wafurahi wajiviwe kartujwa duka utungwando odo kweli ani so tibi si miaba hendu samba mintujwa mduka orengando ni ntindo parce que on tipia mnungurambo kanga wajua ngona talent on tipia hata ijonre aba hendu ntujwa hata onuma hati jipi waso afimana wandrua changer mana mwajana tiono amaukana wandrua ka ngazi janzwani na mali après onuma tiono ama maore wanji après tijipi waso afi. Siti Saida Yusuf ngujorenga funvu haruma mashindano ya mamanoke ya Tanganyao wandu 15 naye harenge ndege yemfumne inu huendelea Dar es Salaam ili wakili ye Komor Azhar Mbaye na Nordin Polo. Miss Siti Saida Yusuf balozi wa uzuri wa Komor gondo ya wakili yenti ho Dar es Salaam haruma mashindano ya uzuri imba wakati ntinti ya kaniwa hafiliha na utahe mijarada ya ladhimu hadiwa zaizana za utria uzuri. Ye hafla huyo yimtoha yimtia na ushangavu zile raziraru kabla ya uroha tsoi hunu volovolo ngutahwezana za utria uzuri. Kamina stress safi parce que c'est pas évident. En fait, hello na mbilo e projet ikaya surprise safi. Sikunja kana mro wakati nafanya ze kursu pia maana wakati mwingi tifanya mwanzo za papier. Huwakili yenti bonze sababu uzuri inu tabirika au sitingeniyo ranzima hamitsanu. Furaha ya Tanganyika na harara harenge ya mviyo ya mfumne inu huenda Mlimi City iho Dar es Salaam. Dans le but ni représenter un jour à Lille. Et l'opportunité de contacter Miss Rwanda et postuler pour contacter et venir représenter ici. Siti Saida Yusuf ikao ngena mahaishirin na mirandaru ngono ya wakili ye Komor haushindana na mabalozi hamadae wawanguha harumanti 10 zahe Afrika ya Jwaluheya ye tarehi 10 mfukare ya Desambro ijao mengoni mwezi ntiizo Tanzania, Uganda, Bushini hauvumbu wa izobahi. Ya wizara ya humsumo na ulezi wa taifa itanyarisha tahtima ya utashi ya Maghfira Muhammad Ali ya farikiana ne dunia haruma lisiwa la Komor la Maore tarehi 10 mfukare ya November. Timainu ngebadi yao Maghfira reufirlie mwananyasi wa banikaondo ya dada. Na sindu wananya wa hunu Ministère de l'Éducation nationale risanganyi habanu hauombe mwananyasi rimteshe Maghfira umalani kaundu ya dika. Stereo hamande namna mazishia woi mwanadamu ikao hakahunu
kaja paro manana ina mru shahakaya ubinadamu wahe wahanza wandu waudunga na wandu bali ende hata irendi hakana rikao mrenda yende dhamana wa hatu haini ndogo ikao za richilia huno minister haini mji wadomba ikao kuona problem stereo hakadhamana wa usisi amani stereo hakaya dhamana wa jeune cadre ya heleba vulambaji akakonseye wa hema jeune cadre wa heleba vulambajini haini bahani kao ngarendao stereo hakawundiha yende kile stereo yeuparwa Muhammad Ali Msunga ikao mzalihanihe mjini Ungoni. Haunjia haruma isport doni saukai mazama ya mpira wa mdunga jore jei haruma iziwanza za utabushi ya ranzi demfumtanu banda zensabu hoza kaza zilihaniha hele suala linu banvu ya watezaji wenda na wonesa ze fikra za hulawana nomzilihaniho wa hezensabu hoza mpira wa mdu. Tekartina fikira zindisha railingo jokasima sportif si wanru mpira vorika utabiha wake championnat shinda shizilwa parce que arjamba wahi wando relatize cadence parce que son rafanya préparation ya 2 mois na 3 mois il prépare ndongo rijato abidi rafanya wakati abidi fanya ndongo rijarambwa namzie avo yota tsinda sibahi shate ma spectateur ma sporteur wa tabi decision zirengwa uzauzia mpira hauza ufanya ndongo harmo mpira ifo bake concertation kana tujua ka votrasiri jue rambilo ukaya yabofasirabo mpira hatu kataka utu decide wanwandwa ladhimu ngasina instant shiwi na jana ngasina ligue ngasina district ngasina fédération ngasina ministère des sports ngasina direction des sports ngasina ministère de santé ngasina direction de la santé nationale ngasina gouvernement alafu mintswele wa kazendo instances opia gouvernementaux et autres et kazendrongo kweli ngazibira harma mwanadamu mzima mitarishobiri naye mwambeza kweli mitarishobiri naye na abo sisi dera bira naye hasiche sisi ngatsongona kado mtarisho machiijao showa wa hiwa liba mapesa waka hoteli wao hiwa liba mapesa wajiprepare wa parmajoro wala la wazima wali liba mapesa wato wa moyen son chash ili wa prepare match dimanche mapesa waende bahi achi mimi anono kaya e federation e ligue warenge decision afanye zehazi namna ladhim parce que wawana hata ezenrongotsa zinu zirudi zireje yabo afanye zehazi hao namna ladhim ngarudi reprendre championnat e kwa maudu fumtsano ngono yabo zenrongo zirudi zireje hao kawaida hayo sha elisisi raona ze decision namna za rengo kaubidi wa reflexion wandu wakensi watwalio mpira hatu namna wendao wandu warengaze decision itsoka wandu warenge decision elilo ba inu nziro zanongozari hunda wanu leo inunga unesawa alama mbi Aventure ya wela ya Mitsamihuli yandi sana iye shampira wa mdu habo washindwa ne Union Sportive ya Zilmaju amagoli maili kwa hata zinsabu hozinu deza kaubu wa championa nizo ziresheha haroma ishiwanza Shamoroni. Le chama la mpira la Bomonjema landisa wa mwaha wa Nsabuho haushinda ya Aventure ya wela ya Mitsamihuli hamagoli maili hakabu ye mfumontsinu haruma ishiwanza shamataifa Shamoroni. Lebakiela modolendele ya habea kwa bea nizijani buzombili haini wandu watabusa uwananya kiasi ya adhimu. Takriban dakika 10 mjionzi yani wa hele bakiela bili Marcel Richard hatia le goli la mwando la ekipi ya Bomonjema. Haruma zidakika mengomfukari na meja emtama gol mashhuru wa hebo Bomonjema Mohamed Anwar Shamoun ujura hele zina la Zidani hatia le goli la bili hanzia za penalty. Na upande wa he Aventure kwa jashinda warumia zebahati wakanizo na hunu walata penalty wajao. Uo mpira ukaza kifu hamagoli maili hakabu hafaida ya hebo Bomonjema. Mahakimu waka wema ukweli shambe so watoto deuxième mi-temps warenge machiwa ikazabo twajuha ku tujari parsa ne defete ya 60 million tero hatu ondo andika wa wanjana iharumwa match ntimhara ne ze match za bakiva rekanga mroho rekanga mreseve nti hata mhara hata mengoni mwa eze satisfaction lonizo ndutsoka yaze nongora zitianziani ingasina mezi miraru ziundri hazione ya mwa match ya leo. Donc toka entraîneur yabo mrutoka na furaha inji na fereshe majueri parce que abo zejudi pia ezinji ondo wazifanya effective loni yongare yaminio dairi zone zeazi loni zori zifanya rais wa heligi yangazija hajiferesha hombi rondo wa hizo hozini achibiri hawa ya amani na usalama mana roashindwa shawa kama sese ni namna resultat kaundo ya roha avant ya siwandisa wafanyishia formation mbali
rama albitri, rama komiseri, rama dhamana wa club, memu hata masporteur, ili wakebadzima sanganyihe waileo kazi nsavuho, shazinu tsimbana. Zitanabahilo ya ukao wakoshi wanzani Shamoroni Mfumonsinu kwa jahisi tsabuho njema za ubua wa mwaha. Mengo ni mai za sababisha za ndongozinu, dohuka kudhama na inga mzima wahele kumayo la mpira wa mdula Komor, ya renga funvu haruma za nsabuho zinu, nuweka yao zoti kawaida. Lionel Messi, mchezaji wa Paris Saint-Germain de yahunda mpira wa dhahabu wa homahazi vizidi na 21 inu mara ya fukare yahunda naone le bambu linuikao lo utolwa haini mwaha ama ngabo wandu waonesa ya uka Messi kajastahiki unumaha yahundane nele bambu linu jabo ikao ngabo ambao ya uka limstahiki yahunde le bambu linu habo ikao ahundu ye Copa America. Mimi tanke footballeur amse ngamjamba shua ifanywa naye parce que kweli kweli hadis karando tunda et saison ya 2020-2021 Messi kajarampira ani kime sikasi humlinda Messi kajafanya exploit kajarampira yo tsongeza yani kwa Ballon d'Or hamandizo ya kaunikiwa aunge si karjajish dari harae hizo madhamana FIFA wafanya shahar mwaza fikiranti tiza hatu ukweli Ballon d'Or unu mwake ja merite Messi. Messi ha merite ya renge Ballon d'Or kaudi ya fukare awamjoka wenji hauwa shashi kao wajo angalia wajo hamba ya ukaya na bwana oda hamandrabu shaibidi ka ha merite ya renge Ballon d'Or simpa kaleo manadamu ya triemabi asmenga rijwao ya ukaya Lewandowski harenge meilleur buteur harumaye Europa ngari jwao kaya harumaye ye ligi ya Allemagne harumaye Champions League ati amabi menji rana Messi shabana rele wanaokasi tima specialist parce que ngabo namna kriteri kao ngazitungozao manadamu harengeye e Ballon d'Or. Haunjia harumazi habari zobonze yenau ya nyumini ya corona ya mbao Omicron yandi soyenea haruma ulemengu ye omese watanabahisha ya ukange bilio wandu wajadidishe ye hifadhi iliujipukana numtamba liyo hauharaka waho wadeunu. Rais Xi Jinping wahe yensi ya shini hajitamka yemfumraru inu haruma munano wahe shini ni Afrika ya uka yensi ya hahenge jo tekeleza msaada wa miliari nzima ya machancho iliuti ya baho ye corona haruma libara la Afrika. Mohamed Minyali haruma maelezo zaidi. Kaziti siri asulanu haukayandizo yana uyanyumeni ya hawadi wa COVID-19 ibali ya uledzina Omicron o wakati unu yandiso ene ya harumanti zinji hunduniani. Mfano da iho Canada, Germanu, Itali, nano harumalisi wa lalarinyo. Haruma wakati kao, wandu kumena wararua jau wala ya Afrika kusini mahalani kao dohabenuha ino na uyanyumeni ya mbao Omicron. Wandu wanua parehani handobungu la huwa de unu o harumeshuanza sha avion sha Amsterdam iho Peiba. Zinu zitongeze mazomana wa Peiba o wakati unu wandi sola taji ya uka ngebidio wandu wajadidi ya hifadhi haudunga wajau o mlatoji wa hele kungumanyo la dunia la unono OMS waonesa ukaya yenau ya nyumeni inu ngesumpi yao haupesi ndondondo yabo zitartibu za ujihifadhi ngebidio wandu wazenjeze. Naduheshelezi za waja ukaya o harumale bara la Ulaya o wakatirlo nuonu wa hemazimi sindivu owadi wa COVID-19 ngotsanga yao ndondondo ndongo ikawe itsongeza emazomana wa Ngerezani walahiki emawaziri wa unono wahezensi mfukare tajiri hunduniani nada zinu zambao G7 ili utwalia wadzima enamna ya utini ya baho yena uyanyumeni ya Omicron ya benu ha Afrika kusini nana uzi ya wajau omwene yohawinji wa hawadu harmale bara la Ulaya o wakati unu nana zensi za baki hunduniani madama emazimi o harma zensi za Ulaya o wakati ununga omenji na uondo wakati wajau o wade wa COVID-19 uko utsangaya ndondondo. Na ulawana ne matwabibu wa Ulaya hali inu kaitsinyangu hata haukaya libungu la Omicron o wakati unu baada linjia harumansi mbali na mbali iongeza yao harara ndondondo. Vando bao ne matabibu Afrika kusini bao waone sabkaya izo kweli ya Omicron iparehani ha Afrika kusini ama watsike uhara mwinji haukaya imri ya zingarwane lebungulinu gujojua uzihiri wa ohao hafasiri ya ukaya linutsi bungu luana mfundo ndondo baingelo usumpia hauharaka.
Rais Xi Jinping wa Jamhuri ya China oharme hutuba itekeleza hanzia zenu kifaransa yamba liaison video oharma mkutano wa 8 wa daraja maraisi uhusu mshirikiano baina ya Jamhuri ya Kinansi ya China nlo bara la Afrika wanjanziani enfumdarinu iho Dakar haune sabkaya yeshinu gejo shangiria 50 le bara la Afrika ili liwasulize dhamiri zabka vanu no mwa waziwizili na 22 unji ya oti hule vanu mafuvu mengomira ndaru harumwa jana yahe maranya wa hele bara la Afrika wahundane nema chanjo ya wana no wadi wa COVID-19 hazinu Rais Xi Jinping haune sawa jabukaya miliari nzima za machanjo gazjo utekeleziziwa Umoja wa Afrika ili wazanyisize zensi za hele bara na harumwa miliari nzima machanjo inu milioni majana marandaru unu msaade shini wajo utekeleziza le bara la Afrika harumwa katikao ze milioni majana mane yeshini gwajo zitekeleza ili utsanganya mashirika machanjo ya Jamhuri ya Kinansi ya China na mashirika machanjo ya zensi za Afrika ili wafanya hazi wazima machanjo yanu yatungwa oharumwa le bara la Afrika hasisindia zinu rais wa Jamhuri ya China ho munasaba wa mkutano wa 8 wa daraja maraisi baina ya China na Afrika. Xi Jinping hajuzao jabukaya yeshini gejo shangiria zinsi za hele bara la Afrika haruma barnamaji kume maalumu zijunganyao no unono na kiasi ya wataalamu 25 wa Jamhuri ya Kinansi ya China wa habari za mnono ngwajo veho haruma le bara la Afrika. Na Rais Xi Jinping haeleza zi habari zinu haruma daraja 4 maalumu na daraja mwando hauni sabkaya hujadidi ya mbwana no wadi wa COVID-19 ili uruhusu le bara la Afrika lishinde litie mpumu uhusu uwade unu nando kalihundane ne machanjo ya lazimu yeshini gejo utekeleza jitihadi upande unu nana misaada mbali na mbali. Upande wa bidi Rais Xi Jinping haune sawa jaukaya hotia mvu omshirikiano wa heshini nlo bara la Afrika inundongo muhimu kabisa nange bidio ubirlie oharumi miva ya biashara nana omtio rasulmalu harmazensi za Afrika nana hanyisa ilmu na maarifa ili wandu washinde wa gabili ya mbwana ya wana ndo usikini ne maasha mai na utianziani wa jauze tartibu uzabuheza juu inwe kifaransa ya mbwao ekonomi numerike yani do ufanya tumo hezenzi ya zahe internetia. Yemazama ya mpira wa mdu hadaraja ya handa nyinga jore jei haruma ishiwanza ya mfumtaninu banda zentabuho za kaza zilihaniha mazama mbali na mbali ya jadidishi wa maarifa uhusu ye mabwade ya remao yenti mkonti watanyarishi wa ne wizara ya hesuiha hauwazi manele kungumanyo la dunia la hesuiha OMS. Lazinu ndeze mada muhimu za kazapanga taarifa habari na habanu ndo rikaza ukifu kabisa yejilihu la taarifa habari na mbiti wakati mwema na masihu mwema wadzimane ORTC.